megalayapost.news. Kabalang Presbyterian Sonidan bahap hakamabu sarikrai Presbytery Riboy Sinon kala sedang ban pengkrea sya ban pedang yang kejing ba belatip kum ke Regional Women Bible Society Conference kaban salong hubunai risa warajar arpun rio ha kabalang Presbyterian Sonidan ha kabapalat sans pangut ki delegate skinwan banishim benta ban penbit penbiang ya kini kejing seng ni ke conference kabalang Presbyterian Sonidan rengkat uam leu ba Charles Marngar kila yesong perkat henen kesengi bentau kilat kilentina kemta kejing don kam ha kate kejing seng ba wanishim benta nari kasi jantia nagalyang ba Charles Marngar kum MLA ulapan long ya kejingi kenduk lang henden kesengi belasyu mentalang nadu kino ilam kabalang kino ilam shnong kiseng samla kiseng long kimi barkan thubru ki officer na katnat PWD PHE MEECL na kabenta ban ya kerensani ne bentau kilat kilenti ban penbiang na kabenta ban pedang ya kate kejingi seng ba hakani kesengi kala long ru kejing amin CM kabalang Presbyterian Sonidan ban pedang ya kate kejingi seng ba namar nagalyang ba Charles Marngar kum MLA ulakular ban penstat ya kakam baru bentau kilat kilenti ban penbiang ya baro kejing.com nadu ki surong ka bam ka umdi ka boarding electric bat kiwi kijing don kam na kabentaban penlong ya kate kijing seng ba bakan long ka bajom bat kaban long kijing kerku ha kijing em bakan jam siem na kabentagi pa irungen kabalang Presbyterian delegates kinwan na kalang ka bikasi da tentia na ki branch jong ka bilsah ki badon na kalang jong ka bikasi da tentia tegade kijing seng jong kilong kami kami kelpai but nak mau bagi ke jenis sen bagi senam ke bola dia milo dia sinan sampai ha kalau cekan mau cuci jenis senam kepal gede ke ton kena buat mau cekan cepat makan po yang ini masuk di dalam the delegates ki ba poisha ke de jenis sen ke no subspa mo yang sayo na enjoy the delegates ki ba wan ke de jenis sen ke no bon no pe ni no yala ki ba lamba jom BSI la ke branch ki ba kata ngom ke jenis to kalau kat sepang ke Regional Women Bible Society Conference. Dengan yang cumi, Charles Marngar tip dengan pesan ilong iba involve lagi kam coba malam. Te hamani piang ni kene ke sen di kuadro angin piang ringkat ke jingbiang jingbiang senang matang kebenti singket usurok langta ikwaro bamyo ya umpam umdi keba biang langta ikwaro bamyo ya ke jingsha keba biang menthon bat kibade bam yo mai ro kinyo no suwa te ka jesa te ngila yi do la ki jong ki kaman ki jongi ya ka jinglong jong surok shno aduk nang te na sita aduk nang te na shno iya jinjot rathan jong ni ru surok te gane ka sito sibon ni ke balat ke wat ni nong shong shnong taru ki mat ki ju ki ne ka shnong ka sabatai kam ki chundon kam ki da shnong ka thau ka ron kam ke ka sopon snow ka bu kamat ron jongi ba kamat so ka jo na ko denta inde chundon kam jong ka balang ba ko shnong kum ka balang ni bu ka chingka pat hakmat jong pi emle badon burom jongi kinyara pampe pakni nak bentar kini kejunut kap kilo konsal buat kanlong bu ke burom nak bentar konstitusi nak bentar kesenong katau buat kebalang kejamin tambah kibriu kibadwa kiban bang yukjan kai kabannya semua ban susu kalong bar na kalian kesenong ka kabangi dot kam kalong bar kumbangi gini surau dan bisa na populi sudah ro ke application naru
Muhammad Chua sa jungi MLA la stom mania kran ni gani surok hat ni sa kuston lewan asen musa nadu ka por wi long MDC ba tunjuro ba ila long MLA ngila nai kran ni gani surok ba ngidon ro gani singi nangalian lo pudi ngidon ro sa sisen ba penken mau ngidon ni application ba na penken mau ai gani da tho sei na no ta Masih ini dan gini application di mana terkait dengan pasport publik dan tang dan ro komisi sana itu kamaha wede wede surok kali sisa dengan surok ini dan kam kumbasau pun berhasil kumbulong di surok di postom jenis kelajar thai pat kita perlu bentar di tempat dan surok ro komisi mana kebangilan pli ketika sebentar kebalai sportis sendiri ketika kampat dan ero ketika kebangilan sulit temporary kalian coba senang buat kunjur itu si sepak metartam kalau air naik MLA berurang sini. But kita kita tak kita saya ni sedin buat sertiskan rem kita ke surau jangi kampat yang lembaga Kristom jangi MLA berurang sini terkait dasar beautification increment bah ini kersalam. Hanya bagi MLA berurang sini ini sebatai tambahan hari ini berkini ke surau. Habis ini surau tangkat paswa kebentak bobot kebangiran kam hari ini jesen dan penelitian kat kata kejiwan jadi kaki kasih saja lakno menuru ngiran kami kisah lain ya kini kisah lain mengasum har menitu nila hak application certificate dan hidup mentang bagi kami dititip ngidan mat pisngo ni kapori MLA dan rom dini bayi ni butin habe de bat kin kisah lain bangin sa iyo ban bu aga snong joni kata ka lain ka bang sngo dan kam ngidan ni kenika JJM scheme enrai ku mengitip kani ketika cuma pak ka barong hakik liu joni ban Punjab lembaga ni JJM hagapor pemisah yang padam JJM ni kamduna ke jing hura-hura mai nadu ke JJM kawan kami ke jingnya kan apa go ke jing go ke dong yang dan menbersengau dengan por yang MLA dan rom juni bagatai ke JJM ke pengidan ke depan pumping ke bang ong ke pumping kemud ke sim jing ha namar ba kumbakat ar liter isi genta ka bang ketika mesin dingin langsung ban le Pengidan bagi sos kebanyakan penkret, bandang kalian rusna muru kalau perlu kepisah bentit, ya kita kerjakan, kumba saupu latam, bentit kerjakan, bant pergi di nusukam. Pengidan MLA dan rom jengi, bandang budin kini, kita nang kalian juga PHI, barat tristam mengi balamo, hidup tiak dudam, tangi ciseng ibarat ru, kita kerja klik nang bertamuan, gambar jing. Halo, kamu dia. Pasal ujung MLA dan rom jengi. Ba lamo ila tristam ng tang punya ni katang begidan hakani ke jisen ba minsan dan min habat yang baru uwe gisnam di kelman pani kanti bayam len jongi inang keren nang budin bat kunjuru nang kalian juga absar jongi nang penbo ini skem bagi yo ada gravity omsyo ka ketika pumping kalian jonga ajin bangayo jintip ba Mendai dari jinta, mendai dari jinnya kerat kecil, serum seneng, bahkan don kejisen. Regional Women Bible Society of India Conference, jong kasih jentia kejongi keberlong ke apply kerik atau akusan jong penai bersipo jong kerik seneng. Kegeladon kejingi pasiau, apelian jong rambak senong, sekretari senong, bahkan don kejingkuat kami kenduk baknya berwan siang. Penbet sengi berwan siang bani kenduk. Dia kejulong kurkom yang apa ngam tersutenat babinwan sawut sanun berwan siang. Bat kawai ketika kita berkebaan berlomba ngada kuah dalam dia bani kenduk. Nama kini ketika lan kabu yang bani kenduk bati bani syam bati. Bat sakawai ru ladang kawan ni dekat bagi usaha dan departmen ia berproses dan ikam tentang pegakam kalau bayar nanti
ke nak takadaw lapit baik bangan wan him nak sengi teman simplay ikendo kontem hadin buai ke jisen presbytery sionya ya hadin ke ji tentu ong bang yang baik nam tan sengi tempat kam kamsha isngo gumba nang sengi ke tak kau benda oktober ke jisen bre lap senga berpi mlap bayo isngo ke sengi step kiyak mlap bayo isngo ke tak jisen dan poin nak takadaw ni lapit baik ikendo ke sengi Kita sibun di kam di bagian keren pada sini. Ke kum unang mi kemat jompi, malay jompi. Ngadon kejing semua klip. Haba ki balang ki priangi kejisen. Apa ke konsumsi gedongan ini. Jadi kini kejuk ka jah ke balang ke jompi ke ba sepriang yang kini kejisen. Ke ba kamhe kejisen ke ba. Mendai tangki beliau nak ke konsumsi. Mendai nasabar jong ke distrik ke jongi ke Riboy distrik bakalen kari ke sinjan tia kinwan dengan soba kedai kamram ke jonga amuan mikindo bepi dan tip ke kia ke son ke jinge ke bepi nomor bala da leran ke balang leran ke senong ke gue melewat tak buram lagi calonkan dia nak tengah tahu nak berhak bangin happy panwan mi begitu bepi penyepen ben dan menang di sisen ingin poin nak syaka direct syaka kam punya kira dengan tak lupa nya itu pak senong sekretari senong bas kau kerja kau ya ke bedai nengkau ni kena bedai bu surok nak kalian jangan lawan sisin nilai kedua but bedai tak tak nilai kedua yang deputy chief minister by charge ya ke PWD but hadian magilah deputy kedua nilai deputy ban nilai ke estimate Nada pengkret ya ke estimate adong sedong renya sulkwa bani tu ipi kadon ke problem kadon ke jinget kan berkata ke jinget ke bang kwa bau haji sang ila dai ban mangya sakma ade berjanyo sanction ma de ke jinget ke dai nomar ba kadon ke internal road ipi apa senong kadon ke financially balong pending adong mata pak close rate tak financially finance. Jadi nak kata tahu, bah Megalayapost.news